Ulehon akka tohonan ng pinasa ni Tuhan itu hamuna orang kami jangan para anak orang mata mulia derung dan bagaimana orang itu hamuna amang pendeta dong radoli gantong mulia yang mana bangku sama bose di pasar orang itu hamuna saluda raja itu maturu raja itu kasahuta raja itu boru ali-ali salhut namamu nahu pandohi kami luhui ma Tuhanmu na tali Tuhanmu hula-hula nami salhut na tulang nami bona tulang nami sahat tu bona hari nami biar dia diramu na amang raja doon kami ng saribada dinamagduron anak doon parmain nami dinamajalong pasok-pasok ang lukas saripilon siyan bagas na banyon marhide-hide napasodi nuhanta kami siyan hasudon para anak koran hanta mauliate do nabuhi di basa roh nabi Tuhan muna salhutna alay monaduk kalor kita siyan bagas doroon harap dorohan nabi Tuhan muna salhutna lumobil Tuhan muna amang pendeta do para dodiron asanak udur mahitan non tuhinganan naik para nabi ima tusopo gedong singkola minggu no mention disimai na amang raja doh tong minang sorry pada dinahalaw makan ida nanas doh minum air video hobar dinapasaton arit nabok hula-hula nami marga raja gugum doh mancalong arit siyan na sidang mono tumadong do petiak ka gopon nami doh dulo na masira Tuhan muna hatak gom mamang raja nabi doh tong minang sorry manggol gopon nami doh nami isian hari dono muro na amang raja doh kami nak sorry ba doh yang perhala dulu amang pendeta mau lihat di pasaran nami Tuhan muna saluna mau lihat macam muna mau lihat mana itu kata bodema jadi manusia yang para karena Shalom, oras manihita saludna. Jubolo dohonon nami oleh teboda Tuhamu aman nami mina nami panghalalo ni huria nami huria hakabebi kanjung mulia resort bedang devi nama koba sudah cara masuk-masuk ni boru nami dohon bela nami yang melakukan tikianon tanjung mutima yang pandita naboso di jabatan haka masuk-masuk perdoma saribeo ima Tuhan aku boru di huriai jalan oleh teboda pada pasal terohan nami aman dohon nami nang panghalalo nami di nomor saring remahan di debatan di toma-toma di persyaratan di bagas seperti kianon asal giat mah boy mai gabi jamita nama guru di toma-toma di permulota terlalu binang di anak do boru di guriai jalan kata modete benagu itu pasal bisa kami harus untuk parburu kalau parhalur nami las marhamun amang do tomina asal di watama nama masuk-masuk aku saluhuna dene Tuhan tama dia kudugu nang bisu di dalam ulang-ulanguna obar tulong ni rohani di bata wala kata mala de mana boy pasal tapi kami hasto perburu mala de godang mani pasal rohana nami siduguti mame mang do tomina parhalur nami sok-sok nang kita saluhun nama raja inata sori pada nang saluhun raja ni hula-hula nami do raja ni tulang nami tetap dohon nai mala de godang di aradio ni rohamuna di naon dohon kamu mangudurhon jalan manang siap dan cara masuk-masuk di buru nami do hela nami di bagas seperti non tangyang munai mamang do taminang masanggia bui mayana kon namion gagal rumah tangga ada burju gagal rumah tangga si walas niro hari tengah ta do binang di jolong di tuwata jalan di sopa kon nami tu hina saluna di hita raja di longan tubuh raja di pemurul raja di longan sahutan lumo binang di amor raja di hula-hula nami do raja di tulang nami obar di bobo ni raja ni mangkuri naman raja sinaga dinam simpul nok kita ima di bagas joro ni debata asara bulur maita tulingan nak pinatu manasida di sima hita mangaton midana las minum aik si tio uhud mancalo adat dohon pasahaton adat nahobar di anak siapa kota ima tu raja ni mangkuru nami raja sinaga so menima buah-buah nami siapa kami hasil perburu malah digodak padisa saluna oras manihita saluna Ope asal pasahat ucapan selamat